Yazi ukuthi kunzima kakhulu isimo esinzima uzosixoxela noma yini ongaxoxela noma ukwazi ukukhuluma kodwa mangakhulumeki lona ilothe ugogo ngobe lapha abantu behleli phezulu kodwa mina ngizoya ngiyambona fana ngithe manifonela washo wathi ayikasayini yasidinga isigriza ngiyehla ngiyahamba ngizathi kandalo ngizokhona bathi ayisikhengeke ngiyamdinga usigriza ngiyahamba mfana khokho bombiza ngosigriza khokho isinqumo esenza ukuthi ubone abantu behleli leya ndawo iyingozi ngiyibonile iyingozi kuphansi kakhulu ukuthi wena ube nesibindi kuza kanjani ithini ngoba ngizwile ukuthi baqale bathi asiyona umuntu yethu babesho ngathi ngawona ukuthi hayi akwazi ngempela ngahlala kancane bangithi ngizwa bathi imoto ibuvu ngabuza ukhala bathi ibuvu imoto ngathi akwazi after bathi ayinasinga yala ekhaya njalo after ukuchaza lapho bathi uhambile ngcobeni kokhipha okusho omunye ubaba ohamba umbheka eyobheka nosizi sabe ubuye umlanda yena uthi ayana kuyena mhlawumbe akusiwona umuntu asekhaya ngokukade ngacatha mhlawumbe ngafuna ngisola uthi asekhaya umuntu uthena imoto edlule ngala kathamba umoya kusiya igogo kokudlulile babesho njalo labuye ithemba ukuthi akusiye ngaze ngabhala ngimasama ngathi hayi bathi ngenze ukuthi akusiye ahlala kancane kanjalo-ke ngihleli nobafusa mpilo ngeke bangihleli kanjalo ngabe sambule ifoni ukuthi hayi angabakhathazi ngenze itengenze lokhu kuthiwa ingcinga imoto encane ngimabhaya ngashamba umqhafazi efonini yes after hamba isikhathi babuye imoto bathola ukuthi hayi akamtholanga usisi akangilulu ngiyena ingcobeni angatholakali futhi yabona ukuthi inokuthi ngihlale lana ngisho umqhafazi ngiyehla ukuthi ngihlale lana ngikale ngenze ukuthi ngathi istakile emontweni yes asitekwa into uzokhipha yes manje kube mina ngaphezulu ngenzisa ngalutho ngafika tsheni made asehla sezansi wathi made angikhohle ukuthi ngahle kodwa saba ngikhona uncane ngathi angeke khona umuntu mfethu ade eseceleni ade lutho behle ngababiza bayedwa ulongambeni ana 16 ngempela uthi angeke ongiphela selengezansi angikwazi ukuhlala kanje bawanjalo wathi ayikho wathi aqala conga sekathi ngathi ayikho inkinga sehla bazindlela ngabuza indlela yazi sihle ngoba ukwehla kanje kubuka phansi umuntu bengayi besingayanga thina ngoba besifanga ngesibhedlela sikwazi ukuba manje bebuka kanje lo oyithenga incane besima kude sibuye la kude sini yes hamba isikhathi angeke asehle ungenza ukuthi ngakhona istakile sasuka sadweba sathi ngifika tshena ugogo ukuthi hayi ngisobheka network angili ngobheka network ukhuluma noma bangitshela la ngabe ngibaqhafaza ngaba ngizenze njani anyuka sadlula indawo sisegolini la khona tshena madeko usambula desizwe ade sinawo uyasilandela ngathi angeze ukwazi uhamba nendlela sohamba ngcono sala ukuthi direct wasitshena yena ukuthi sikhona la khona indlela ihlone kabili khona ehla ngasemfuleni ethathe yona khona ehlela ngala iya komunye umuntu omdala kodwa kuthiwa leyo ndlela mezithathe wasithatha asize ngala ngibuye isasana indlela yazi kancane ngathi lo ndlela kwawukuthi lapho-ke akusekho indlela-ke lapha ndibucusha usukuyenza indlela sahamba naye una loyo asafika endaweni yemfuleni ngathi owasikhupha ngawumvula loyo sakhupha ngomvula sezanganeno sazi mase impopho maleli lapha esibuka kanje yes ngathi sekumamalangala nake yes sabona enye impahla kade kuyimpande kade sicatha intambo bese train uzama khona umehlisile ngathi angeke asinombole yona ngoba besingabonanga yes sanombolo sanyoka ngayo ngokuhlezi u2 lapho sifike khona defoni yade sesizansi lapho efulini adethi wade uswe kadethi bayeza nethe bengazwali kahle ke yes bazibona ngathi hayi okay uzoficana khona kanyuka basino lapho kuhlezi u2 sikamtadi wenza khona ingala nabe singala yes samsiyabuka phezulu imoto sisibheka la bathi ngala
khona siyabhekana wazi owandoda angeke asithole asitshengathi asime kancane futhi akwazi ngishiyana athi sibheka still ngoba indaba sithi sibheka khona asibonanga phezulu kuqala yes sibheka nje by instinct ukuthi ngenze ukuthi la ukuthi sibuka phezulu senze ukuthi la kodwa isikhathi sathi angeke sizingakuzwa athi ayikho singathi ngayo ngoba asiwa sikhaya usawulo uyona inkinga kubo basithi ba-osu basimemesa benza osu sasemikhwela athi hayi bafuthi sila kwakusibona badlula kanjena thina sikwenye indawo sasemalungu ndawo basibona sibona okuhlofa sahlangana naye kwakhona indoda ethu sakhile ngazi sihlangene njani naye kodwa nginganga kubo basihamba bathi usuyayingeka sikwazi ukuhamba singayitholanga sabe sibheka nabo okuyibhekeni nabo lehlezi uthule esithi singala bese sehlile thina senyuka sathi ngoba bebonile bona yes bethi sezwa ngiphunga manje sathi ngiphunga lisho ngala bese silandela ngemali imoto athi isivinjo ihlala ukuthi iqhubeke kahle obisazoqhubeka futhi ya isivinjo ihlala isime kanje yakhona futhi ivinjo ihlala isibachithile thina sesithi siphuma ngithi bangiphuma ngithi ngivele ngabona itrail yezinto zasekhaya athi ngiyohani ngisa ngiphezulu bengithi ngizofica mhlawumbe ngisalethemba ukuthi hayi kusiyo imathona kusiyo bangifika ngasezansi ibona isondo ibona futhi nophawu lakhona yes ukuthi yo yasekhaya ukuthi lapho ngokuthi kodwa ayinayo kanje ngathula ngehla bangehla ngifuna ukonfirma mhlawumbe ngenze imoto zafana bangehla ngibheke etulini lokuthi iphatha ngemuva singesonke isambile yes amasondo nje la ngemuva esiwakhomba kanje bese isihlahleni kanje base kanjalo ingene ngaphansi kufika ihlahle simisanze ukuthi ngaphansi kwehlobo bengeke beyibone ibhano ihambela lesibuka kanje uqala kodwa sibhano mase silapho sibuke basengilapho sengibuka imoto ngoba ozwena babepha ngoba ayibatha ngehla ngomndeni nganike ngehla bona bamala phezulu bangehla ngabheka ngathi bathi ngibuka kanje nasi esemstone ngathi ngoba ngathi nangu isikhwama sakhe ke ngathi besemotweni ngoba besingekho baba bese sihambe nemoto sashiya siqala sitshala khona ngoba iduze kakhulu ngehla ngathi bangisondela kahle ngithi ugogo babecathi nabo bethawu yena basondelanga usondela wami ngithi ngizoyibheka ngisho ukuthi number plate yemoto ngifuna khona ukusendela ividiyo bangibashuthela bangisibuka futhi sakusiyena mhlawumbe ukuphakathi ujumper seat ngoba bukunalo themba ngathi ngesikhathi athi ngeke ngathi ngimthole uma ngibheka ngitho ngathi isikhwama sakhe isikhwama sakhe bathi ke angishiyana ngenze ngishiyana ngazi kodwa adibisho ngaso ngathi ngeke ngoba indlela kade sihlovini ngayo saphuma salazi mina ngakhona sangena kwenye indawo futhi asengoyibheka ngezansi mangibheka driver sinqo sihlafane kanje manje driver sithi nakhona futhi ukuphenya kanje kuphenya ihlalo bangiphenya iclean akunamuntu phakathi mangibheka lapho lokho ngibheka ngisenda amavidiyo inetwork bengekho right futhi yes lokho send location ayisena location ngibangalithi ngoba ibhalwe 16 khamba kwesikhathi lapho ngabheka ngathi ngithola sabe sibona sitholile imoto sama ngaphila desk ngingakhona lapho khona phonga bese sibusha khona bezobuka base imali lapho yathi ayingeke kwezi ibhano balezi ibhano sakhomba kanje sathi nayi la yes bathi abelungu basibona balihambisa kweza le uncane to drone nakho futhi akukhomba kanje ukuthi nayi la yazi ngathi kanje ngathi nayi la banyuka bathi benyuka lapho ngathi ayingeke
kwakhona umfana omemeza laphana kuthule wathi kuthiwa asihambeni ibhano ukuthi wazobuka kusasa engabenzeni gogo sikamthula ngizozibona ngazi nje manje ingqondo iphithane ngazi ukuthi basahamba lapho kuthiwa khona abazali abanye besahamba endleleni sezomenyezwa sihamba kwenye indawo selokhu sibambisana ngezo indlela ibini khona phana uzwa ngezwa ukuthi umuntu lapho nawe uqaphele ukuthi utanganani ngakhona labanye beza ngehlobo ubhenqe ngakhona omunye umalume athi hayi ngiyasikwazi ukuthi singabashiya la siyashiya usuku kulale wona asihlatholala khona wena ungathembi ukuthi hayi ngoba ngibona lo kade ngifike nani ngicelile ukuthi kade ngifike nani ngiyami akuthi ngeke umela hamba khona abawuthiwa bajikile ngayo nobele icala nathi ayikho ingasathi ajika sawela imhosha sadlula ezinye izindawo safika nakhona ngempela asifika ngokushesha ngesikhathi kodwa sesiyafunda basifika lapho bese ubaba wentombazane-ke besilandela amkhombisa athi gogo singamtholi wathi manje mangiqhubeka ngibheke yabona indlela umuntu ewe ngayo nginywa ngalowo ndlela manginywa ngalowo ndlela wona nje iphathi encane imkhalo wasabra bongibonga ubona nesiphongo thayile mina wasimthuli kodwa ngingayisho banginyuka ngithi la ifika shako ishida into ebonakalayo nje inhlabathi manginyuka ngithi ngehla sesihlahleni khona nje nganoma isikhafu noma inadila phana dithela phana isikhafu mangithi ngithi nangikhokhela khona wakhona ungakholwa ngahlambile yaphupha akho umuntu ozongivuza ngoba nakhona sitshena umkhulu ade sasheshe imoto igengile laphana eseweni manje ngasitshena ngabe singakhohlwa uthando unokudlala sehla ngempela kodwa mase ngikhona ngibuka nangikhokulela phambi ophithana ingqondo ngabe mina ngathi nangimtholile nangu okhontetha nginga ukuthi ayikho engayenza bangibukisa emakusona angikwazi ukuthi lokhu ukuthi ukuthi ayide kubaba lona lwasambe naye bewake wehla ukuthi imbutakazi yakhe wathi inhliziyo isashaya ngoba sindona bese inyuka seza bese washena nje ukuthi hayi nakho bisashaya ukuthi sishaya kancane ngoba isikhathi sahlala la bahlika bathi hayi silala la namhlanje ithambe suba u6 abafana abancane u3 basabadala beba siyana u3 balale ezansi bona la phezulu bese khona depend phezulu nje basimlutho basibasile ezothola khona abanye abazali umphatha besho mahamba thola obayesalinda lapho nawe futhi ukukhuluma ngamazwi lokho esibiza ngathi basenkulu nesibasi badirector inyukana ngabe uyibonile indawo bathi ayikho indlela yafona bafika bazofika kuthina babefika kuthina bashiya abanye ngabe ngazi nezinto ayinobeza kuthina ayingabe benganizwa ngone ufeni kuphela babeza bafike umuntu umdala ke ofuwathi wathi siyamboza ugogo ngoba sinikeza gogo ufika umboza kasi ngizwa wathi ayengizwa umboza yena ngisho ngasimbilini ufisa hlala simile sonke elinye iqulu lehla linye lahla ngasimbilini hamba kwesikhathi inhlanhla ngiphethe ifoni ngikhuluma ngayo ifoni yagogo uyamfundisa uqinile ibhetri but ifuna gogo ngiyazi password ukuthi ngathi ifoni ikhole ngenayo phela bangabe sifuna ukubhala umasambu ukubhala mapa angisho amakholi ngiyachazisa ufuna umasambu uyasho ukuthi ulapha nendawo angeze umuntu umuntu ngihamba nawo uchaze ukuthi abambe ngalapho esiwe
abachaza indlela yabo ade ihambeke yabo indlela abenze ngayo ngoba sina besenendlela esihloba sina wachaza izindlela beza ngayo masambulu ozofela khona siyabezwa lapho yes kade khona i-light athi i-light ngiphensi isihlahla eside asabalandeli i-light silapho beza ngalo ukufika kwabo okula khona sithola izinga khona sithola basethunjini lokhu mfanele ngingene ngayizolo ngo-11 ekuseni saze sangathola thina ngo-2 masifika nathi bese amanzi bese siwalahle nasendleleni idrink saphuza nathi bese singasaphethanga into yokuphuza kanti bome kakhulu bonke safika sabanika izinkwa nje badla bathi abadala bathi hayi ngesidle thina qhubekani nanidle ngoba niyingane encane impela isimo nje lesisibi ngoba naye uma bevulwe ifokozi ukuthi naye awele phansi aqhubeka ginqiki bonke abantu bebevulwe amafokozi uma ubheka kahle kahle iqale ngokumchitha uma ngoba isichapha sika-drive bekade singavalekile besifundekile yes ufuna ukubeka mfana konke uthe ngoba phela usuyindoda manje ngeke ngisabiza uneminyaka ingaki 17 ufundi ba hayi Africa my continent Africa my home ibusiso zonke kagogo akaze ngibone into nje ngicane kakhulu ngoba le ndawo sobakhombisa abantu bazoyibona ngoba sinayo ama visuals eminingi sikwazi ukuyithatha ayikho le nto leya for ingane engaka siyabonga kakhulu mfana siyabonga isibusiso la ekhaya isibusiso kugogo isibusiso kumkhulu engasekho isibusiso nje phakathi kwekhaya komama bakho wendoda yabona amathuba udoda ukukholela kusho into nje windoda babezwe windoda mfana siyabonga kakhulu uyifunela wena abantu bekhona umphakathi uthi no ufuna ukuyombona mina ugogo wamfuna uzomthola yabonga mfana thank you uNkulunkulu akusize nedala zela ekhaya nengilo zela ekhaya akusize ube indoda emphakathini kodwa uzokukhombisile wonke umuntu uyabona bengithi mina kukhulunywa ngabantu nje uthola mhlawumbe abantu abasizile